Africa duvelani avuxeni vinjhani loko a ri Tshungu MC u pfukini amukela la ka channel ya Tshungu MC laha hi kurisaku no humesela handle tinqambi na letikulu hi mi tisela tona ku mi kota ku ti vona no twa ku i tinqambi ti ya kwihi swi suka kwihi swi ya kwihi se laha ni na nqambi la ni ri laha a Thembisa ni na nqambi nqambi mi nga ni xewetela vavoni na vayingiseri la ka Tshungu MC channel. Na mixeweta vayingiseri hinkwenu na varhandzi va gospel ya hina ya Xitsonga na mixeweta hinkwako laha mi nga kona. So pastor ya mina Ayiva vito leri mi ri tirhisaku ku na Pastor Msengi ku na Pastor Makhuvele leri tirhaka ngopfu sweswi hi ri leri tirhaka ngopfu laha ka albamu ra Pastor Msengi. Pastor Msengi okay ni endle ku ni mi vitana nga ni swi ta ku ni vitana hi rihi leri ri tivekaka. So Pastor Msengi mi nga ni byela laha loko hi ku Pastor Msengi hi vulavula na mani hi xiviri i mani Pastor Msengi? Pastor Msengi i Xonsani Makhuvele kusuka a Blankwater ka Msengi. So la Joni va kumeka kwihi? La Joni ni kumeka a Mayivuya hi laha ni tshama kona kwala a Thembisa. Okay no mi titwele hi ta n'wina tindleve mi tlhela mi ti vonela hi man'wina matihlo veri i Boti Xonisani mavito ma vona ma mapela. So mi nga ni byela laha mi sungule rini ku rikhoda vunanga lebya n'wina bya gospel? Ni sungule last year. Yeah, last year monuku i last of last year. Loko ni humesa volume 1 valala volume 1. Okay. Ebe last year ebe ni tanta humesa volume 2 Jona wa huwelela ndlela yale. Okay, a vuye la ka voice ka volume 1 valala volume 1. Yeah, valala. Why amoyoloyi wa ngopfu loko mi zame ku valala a vo mi karata swi endla kwini? Baba swi tikini swinene loko ni ze ni fostela ku humesa volume 1 ni se ni tsala ku ri valala ni ve na problem yikulu ni ve ni biwa hi xifula mina. Swilo leswi ni swi yimbelela ku laha ka album leyi i swilo leswi swi hanyaka ndzi ni tshama ambedweni 3 weeks hinkwayo ni nga ndlini ni nga tlakuki ma swi vona mara ni vuye ni famba va ni yisa laha va nga ni yisa kona a ni vuyangi ni kuma ku pfuneka. Eve un'wana wa nandza a ni teka a hi fambeni hi ya khongela a ni tshaveni kumbexani swi ta hela swilo leswi kumbexani himpela hi ya khongela hi khongele 3 days loko ni ya vuya a ni byela ku ni ndla yini eve ni fika ni pfuneka. That's why ni mi twa laha ka album leya kumbe ka ngoma leya ni ku ni pfuniwe hi yes. Vanhu va hlangana na swilo laha handle ku na swilo a handle. Okay halate ku ni fanele se ni vutisa kwini mi nga byela laha ku ri se a la ku vuya ngopfu hala ni twisisa swinene ngopfu ku na swi tiva ku va tele vanhu va xanisekaka mara hi ta vuya kahle ka yeleyo. Loko mi humesa album leyi handle ka ku tikeriwa loko ka mavabyi mi hlangane na ku tikeriwa ngopfu ka yini na kumbe ku oloveriwa ngopfu ka yini loko se mi fanele se mi yi humesa? Loko ni humesa album leyiwa a ku va timhaka to tikeriwa. Loko mo langisa tinghoma leta hinkwato ti nga lani ka album liya a no rila a ku ri xirilo kahle ni rilela hosi ya mina ma ni twisisa nyana. So ku na yin'wana ya number 3 yi ku va ala ku ni rivalela ivi yi tlhe ku yini loko yi cinca yi ku hundzukani va makwerhu wa mina laya ni hi le misaveni lawani hi hlangana na swilo swo hambanahambana na tifamily ta hina ma vona ku ri ti hi ndlela nyana yin'wana ma twisisa ku na kun'wana ku fika ku nga vi na ku twanana se a no dyondzisa vanhu layani ku ri ku na tifamily tin'wana a ku na ku twanana laha ka tifamily ma swi vona na metro not to summarize mali yi sungulisa question ya wena sungulise kahle mali yi sungulisa na leyi right mara a ni lava ngopfu ku tiva loko
se hayi mongo wa tinsimu Okay. lava ku tiva ku loko se mi ku mi ya ku rhekhodeni kumbe loko se mi sungule ku tsala nghoma wo sungula until to ku hetelele loko se mi ya rhekhoda ku na swirhalanganya kumbe ku na mitshikelelo leyi mi nga hlangana na yona leyi nkarhi wun'wani yi nga endla ku maybe album yi hlwela kumbe swin'wana swi pfa swi lahleka swa humelela studio swin'wana swi lahleka swin'wana swi endla yini mi nga va mi hlangana na swilo swo tika swa ku endla ku ingaku album yi va yi tikenyana ku yi huma na ku loko ku ri hava swilo leswi nga endla ku yi tika leswi nga endla ku swi olova ngopfu a ku ri yini Alright, se na mito leswi swi nga endla ku ri album ya mina swi tikini swinene ku ri yi huma hi ku loko hi kha hi rhekhoda layani hi vuya hi rhekhoda album yi helela loko swi fika laha ku hi fanekele hi hoxa minoti leya kona ni vula chukuchuku leya hina leyiwani ya xidziyo ya xiziyoni loko ni tlhelela le a studio ni kuma ni byeriwa ku yi tiformatini computer ma swi vona yi formate swilo hinkwaswo yi herile album ni ve ni va na problem swinene ni lava ku holova na producer ya mina ni swi endlise ku yini ku a ni endle swilo swi va kahle ni ku swa endleka loko ni ya vuya kambe ni nga ha endli swilo swo fana na leswiya a ni swi endlise swona a masunguleni matuva question leyi la ku hi vutisaka laha yi tshame yi vutisiwa hi G1 Soli va karhi ya yi ku ya maloyiwa ne se loko vula leswi na hleka ma swi ta ku hayi na ni ve ni hlangana na swona ni heta album hinkwaswo hi mistake yi formateka na a ku blame vanhu swa humelela swi va swi ri nkarhi wun'wani swi va okay munhu huma ka swambi na nteli n'wina laha koko no tsakisa hi ku vana vanhu va kha va dyondza va swi ta ku swi hanya swilo vo tala ni swa va humelela mara va chava ku ti humesa erivaleni va hlangana kona loko va ya ka treadmill eka ti-interview to karhi ve ri hi oloveli ngo va chava ku vulavula swipikini phela a munhu a ngo poyila producer kumbe swin'wana swa humelela se handle ka ku ri ka ku lahlekeliwa hi album na ku formateka swi nga va swi ri ko swin'wana swi nga tikanyana a ku na swin'wana swi nga tika handleni ka sweswo leswin'wana hinkwaswo swi vuye swi vuye swi ni olovela swi olovile swinene okay so mi tikeleka ku fika kwihi ku tlamba tingoma hi ku loko ni yingise tingoma ta n'wi to tala to tlambiwa kunene swi mi olovela ku fika kwihi na ku swi mi tikela ku fika kwihi ku tlamba tingoma mina loko ni tlamba ngoma yi va yi sukesa yi ta emihleketeni ya mina loko yi ta emihleketeni ya mina a ni tsali ngoma loko yi ta emihleketeni ya mina hi nkarhi walowo ni vheta ni yi rhekhoda a fonini yi tshama kwini yi tshama laha fonini ivi loko ni ya a studio ni kota ku ndlani ku famba hi tune yaliya yi nga kona a kwini kwalaha a fonini hi ndlela yaleyo hi ndlela yin'wana zama ku vula ku ri a swi ni tikeli ku tingoma to ta kunene emiehleketeni ya mina mara swi kona ku mi nga suka milorha ngoma swi endleka ngopfu sweswo mi kuma ni kha ni lorha ngoma hala tlhelo ku ri na vanhu lava va va ku va mbale swilo swa ku basa ni dlina na mina ni nga swi twisisi ku ri se ku ndleka yini ko vuya tintsumi tilweni ti va a tlhelo ka mina ke okay mi nga byela pastor Pastor Msenge se ntolovele ra makhuvele mi ta ni rivalela va vona va yingise okay a hi nge hi leswi milorha kumbe kokwani kumbe munhu wo karhi ka ku yimbelela nghoma n'wananga ku yena mina u ni phahla swo tani mi nga mi yimbelela a ni mi twa ku na tin'wani matilorha a hi nge leyi ku fika ku yimbelela ka nghoma ya Mandlozi mi nga mi ya yimbelela ma vona swo fanisana swa na Mandlozi ni nga ka ni nga swi yimbeleli swo fanisana sweswo i faneke ni yimbelela swilo leswi vayingiseri va nga ta swi rhandza ende leswi swi wela ku ngopfu ka gospel ya hina loko mi ku vayingiseli gospel yes vayingiselani mi angarhe vanhu hinkwavo se what if un'wana u tsakisiwa hi lera Mandlozi a ni mi yolorha mina laha ni nga kona hi xikreste xa mina a swi ni pfumeleli ku ni nga ni ya yimbelela tinghoma letiyani ta Mandlozi hi ku ya hi mina na matwisisele ya mina hi ndlela leyi ni nga yi khoma ya gospel leyi hayi a ni ngo vula ku swi tava tani a ni lava ku twa swin'wana na ku tiva a ni swilo leswi hi ku tisela na vavoni na vayingiseli swa humelela van'wani mi kuma ku
va yimbelela yona gospel Yeah. ani na to tikereke teti ha va twa van'wani va ku va lorha va ku a va khigeli miceka Yeah. van'wani va ku va lorha ku a va mbali majazi Yeah. van'wani va ku va lorha ku a va nwi titiya Yeah. van'wani va ku va lorha va kha va ku a va celi timitsi mara va kha va ku va ya kerekeni Kerekeni. nkarhi wun'wani maybe va nga swi tivi ku swi va swin'wana swi nga endliwi hikuva bye ku vo lorha maybe va lorhisiwa hi Xikwembu va swi endla that's why ni ze ni vutisa question leya ku na un'wana loko munhu a kha a vona kumbe a kha a yingisela a kota ku dyondza swin'wana Yeah. ka swona so se nga ku se hi nge matsarwe so pastor Msenge Aye. hi nga langutisela yin'wana album Ya album yi ta va kona lembe rona ri riwani. kambe namuntlha hi tingani Namuntlha siku hi xo i n'hweti mani n'hweti i February n'hweti i oh February. i ti 8 namuntlha Ya i ti ya i ti 8 Yeah. na swi tiva ku why ni vutisa question leyi i ku hi ri album yi ta huma lembe leri lembe ro ri. se a hi tivi ku Date van'wani ku va ta fika va yi vona rini video leyi swa humelela van'wani va yi vona lembe leri taka Leri taku ya. yi humile liya se loko va twa liya va hleketa ingaku hi leyi a yi humi khale Ya mi kha mi humesa volume 4 kumbe 5 ya namtlisini. se okay ri kwala ka Tshungu MC la ka tiphina na Pastor Msengi mi khomele yini vayingiseri i xini mi nga va byelaka xona no xi vula ka vavoni na varhandzi na vaseketeri va n'wina Vaseketeri va vunanga bya gospel ya hina ya Xitsonga ni rhandza ku mi byela leswiwani a hi xaveni swo fanisa na ti-CD mi hi sapota hi kota ku kula na hina hi nga va mani handleni ka van'wina hina hi lava nseketelo wa van'wina handleni ka n'wina hi nga ka hi nga kuli se leswi ni swi rhandzaka ka n'wina ni rhandza ku ri mindlayini mi yingisela swinene vunanga lebyiwani bya hina bya aka swinene bya aka mindyangu a byi hahluli bya endla ku ri vanhu va ndlayini va hundzuka va vuyela akerekeni lava va nga tindhawini leti a to ka ti nga ri kahle va swi kota ku vuya hi loko ku ri ku va kha va ndlayini va yingisela vunanga lebyiwani bya hina bya gospel. ahe vayingiseri hayi ma ha ri na Tshungu MC ni ka ni ku please mi nga rivali ku subscribe a hi ku vona ku na ku tlikiwa kun'wana kwala ku nga tsariwa ku subscribe hi red a swi dyi na peni loko mi tlika laya swi vula ku na n'wina mi wela ka ti-friend ta hina loko mi tlika xihlokwana swi vula ku xin'wana na xin'wana lexi hi xi chelaka swi hatswa swi mi notifya ku hi cheli nchumu a ma hazi mi kayakaya ku hi secha se loko mi subscribe mo hi kulisa a swi dyi na peni leswiya so Pastor Msengi na khensa ku va ni ri na n'wina lana a ni tivi van'wani va swi zonda ku vutisiwa swi swa personal swa vutomi se na chava ku vutisa swin'wana ku ni nga suka ni ku mina ndyangu kumbe swi ku yini kasi a mi swi rhandzi ku vulavula hi swo fana sweswo mara van'wani va swi rhandza se a ni tivi ku swo fana swa personal nyana ma swa vutisiwa kumbe ha swi tshika leswo taniya mi nga vi na problem vutisani as long as swi hlamuleka. wona ndyangu pastor ya ndyangu ni na wona ni na wona ndyangu lowu ni tshamaku na wona laha hi nga mbarisana na ringe a ni lo tshama na vona mahala ni yisina xa n'wanchumu ka vona hi ndlela yaleyo swa ha dyondza mavoko na tinqambi ta hina ta gospel hi ngo ya swisiwana hayi mi katekisa hi vana vangani vana ni na vana vambirhi vavanhwanyana ni na vana vambirhi vavanhwanyana so sweswi swa mintirho swa mintirho ko va ntirho wa security wo cingela hi laha ni nga kona sweswiwani ni tirha hi tikhamera hi ndlela yaleyo hayi na swin'wana na swin'wana i mikate ku ve mani vito ra mani ra ndyangu ra ngamu wa mina alright ngamu ya mina i Rhandu Vivian Chavalala lowu a humaku kwini ka Xikukwana a kaya a Giyani vana vena
vana va mina va ri vambirhi i Nsovo na Vutlhari i va ka Makhuvele hinkwavo vana valava. leswi endlaku ni tiya ku vutisa ku i mani vito ni twe mi ku mi mbale na ringi mi se something se halo se swo chavisa no vula la vito sweswo a ni endle ku na lava nga mi veka tihlo lava mi vona ku laya va swi tiva na loko ku ve ku va ta va kha va swi ta ku na loyi a nga na ringi Ya i ntiyiso walowo. no a ni ri tshami kahle na Pastor Msengi laha loko ku ri na swin'wana mi lavaka hi va vutisa swona mi tsala ka ti-comment swin'wana va ta mi hlamula hi voxe ma kumeka ka social mi kumeka kwihi loko va lava ku Ya ka Facebook na kumeka ka Facebook vito ra mina hi mina Shonisani Makhuvele ka Facebook. Ivi ka YouTube loko mi lava ku ni kuma mi ni kuma ka Ntshungu MC. Mi tandla sweswi va nga vula swona ku mi tlilika xa xihlokwana xo tshuka hi laha mi nga ta fika mi kuma hina kona mi kota ku yingisela vunanga lebyiwani bya hina bya gospel. album ya n'wina yi kona laha Na album ya mina ya volume 2 yi kona laha ya Joanna wa Huwelela ya aka swinene ya aka mindyangu. ni kensile swinene Pastor Msengi ku va hi ta hlangana a ku vulavuriwa fonini na Facebook yi kona hi sweswo hi nga swi tsala kwala hansi vayingiseri tinambara teto hi nga ti tsala ma va fonela xivutiso xo hetelela i ku mi olovi ku fika kwihi ku tirhisana na vanhu a hi nge un'wana munhu a fika a navela voko ra n'wina kumbe xani mayimbelelelo ma n'wina a navela ku a nga tirha na n'wina ka ngoma. Hayi swi olovi swo fanisa na sweswo mina a na problem nkarhi wun'wana na wun'wana as long munhu a rhanga line a ni buka kumbe xani a ni fonela hi ndlela yaleyo a ni na problem na vapfuna vo tala na va Magoda ni le ku va pfuneni ka album leyi yi nga kuteni sweswiwani na pfa ni hlangana na bava makombandlela van'wani va va vitana ku i bava Xigamani hi ndlela yaleyo se na swi kota ku munhu ni nga n'wi pfuna a ni na problem as long andlayini a ni tivisa hi ndlela leti number phone ti kona kwalaho. Hi khensiri vayingiseri hinkwaswo ni te loko ku ri na swin'wana mi lavela ku swi tiva hi vona mi tsala ka ti-comment hi ta mi vutisela vona kumbe hi ta va byela va swi hlamula kumbe hi ta tlhela hi endla yin'wani video ya vona ve ri na music video va le ku prepareni ka ku mi endlela wona se mi nga vileli mi ta swi kuma mi sapota hi ku va xavela CD sim ti kona lani mi ta twa voko ra vona na swin'wana na swin'wana and then ku na leyi nga le ku teni yi nga le ndleleni loko a ri mina Ntshungu xa mina i ntalo wa vanhu mi khensile swinene.